马太第7章，おてらやファフェルのぞてしのてゆすうたとはもなむ。まいざらまいねぬならむひややファフェルのぞてとてしきなてしひやゆすうとむとはも。ほちむぼえみのもまいねぬじべおすうたほめおすうと。Tesi ya za ti teni no mo totis kiti peosvuta to hamoho peosvut neni mu. Maintios ko teori he namo subkong no mso no nato hai sa chiom puhu ho o te tsumasa namo yon tam tso suchi tino evi. Mo ea tino evi si mso su. Te mai nenu hochi me de mi usnu no nat ohai sa su hoya inza. Te oeno ija fasimo sub kong tam tso su chiom puhu. Shirahia me nuchi tso. Ma auva ija fasimo sub kong ta mzo su chi tino evi. Te no buh sansano te ainenu ho ija fanamo su kong no nato hai sa chi yom puhu. Te awa to seni no avu emo sotofukoya chi matsutsuma. E avu te mizu ho yo tamu. Te awa to seni no feu o shinju. Te he psa tau fua ta ango he o shinju. Chi hochimu ene tem edu. Bibi mi te dua. Tamo totoku no pingi te pavneni no pingi mu. Maita ina la fuum ene tem edu. Na la bibi mi te dua. Na la tamo totoku no pingi te tsu mavo o pingi. Ta taisomu sia na la me ea pan naoko nama fino fatu. Me ea yosku nama fino fukoi. Namu e vono kokuzo. Dean atso hivi ho fino mo umnuchi matsutsuma na yachi o oko. Namu e one pepe chi amomu. O ateshi sae no fino mo asutsu umnuchi matsutsuma na mo afu u ene chi tso. Kokue no hochimu michi noa yainenu no mochi tso. Ate no mainenu nate hia mi usnu no mochi tso. Aeno e nina a umtushi e a ausana to horitsu to mose hoito oma sufta to yugensa. Susan temula ohmitomo mohochi nichi pingi. Maitsai omo mo usnu tote mea payo uchi pingi mo faf ohu umnuhoi shimia o cheonushi. Omo mo usnu to ichi tso mo maezo botngonu. I omo tu usnu tomo eanso uchi pingi mo mhotsni na no ngoveo o cheonuhoi shi mia. Maezo kakutia o la educhi tso. 15. Temu etungoeva o meoyogensa. La esmita tuhsumu hoishi aiti o yafanahe mais amo matso tatsnichi moam o ayumonahe zoe no so pak ichi avuyun. Temu pedi mito dahe pepis ausnaho honga. O tsutsumu o ate me de bea chino amtsuyu. O evi no tsumu o ate me de bea chino moezunge. O umnuchi evi la bea chitomo umnuchi bea chi. O kuichi evi la bea chitomo kuzochi bea chi. Omo umnuchi evi o ate bea chinomo kuzochi bea chi. Omo kuichi evi maezo ate bea chinomo umnuchi bea chi. Iomo kuzo o bea chishi chi evi te teo chaho to seni to puzu. Kokue no
I mito dahe babies aus na temucu perui hongana meoyogensa. I omo machichi hichila mius nua oho mainza noi oza chizo. Wa te sa hu me du imu to pengne pepe. Ai olats o peismito tohungu to amo pepe na te me du imu. Hotena semuk ho o puesa na tahie. Bo tungonu o tena mius nua oho mainza noi oza. Mumza la boy mito ngko suho psaska o eto hamo. Maiza boy mito ngko suho peo banga o botungono chi hitsu. Hioa omo man ichi poe. Homio tena u esansana eusvuta. Ola tahonga mu. Eramu pope skuzo na hotsu mongoi. 24. Kokweno namo afu u tamalu tae u ho a ta base of ni te mais a omo mau tatahungu chi chou isi eats atoyaki vau o emosi. Upena hochi ta poepza tuchvihi toi miza to fozu chi chumu o atea tu oefu e mo. Maiza homo eats utoyaki vau o isi I tohungvi. Atingi ola tamalu tae u ho o te base of ni mo mais a ola nongo chi chou isi eats atoe fuefu u o emosi. Ho isi tu ta poepza tuchvihi toe miza to fozu chi chumu tu oefu u o emo a vinano a tu a suftonu totsuzoi. 28. Pengato Yesu emo maiza chie mo atuhu am chita hiasi mo matsohio mo botungonu chicho maiza o amo totishkito le matsohio seisohe o Yesu. O hiasi mo matsohio mo mahafoto tonu.